Penlem no ka Benfica ya ka Bayern Munich ha ka FIFA Club World Cup langba urang lakai ka Norway Andreas Balatep ha ka menit ka bakalai bat rong round 16 ka Bayern Munich bat Benfica na grup C. Ha bapai pat sa ka Palmeiras na grup A kanikun Persya ya ka Botafogo na grup B ha ka round 16 ka Banlong ha ka Arpa Pratrik Juliu Arjar Pusan ha ka Porkendash teng menmit. Ka Benfica kanikun Persya ya Chelsea na grup D ha ka round 16 ka Banlong ha ka Arkondatrik Juliu Arjar Pusan ha ka Portuguese teng mit. Bat ha bapai pat sa ka PSG ka Balong Ro ka way na tim ka baklan ka badang sudah biora ya ka Champion League Arjar Pusan kanikun Persya ya ka Inter Miami ha ka Jingdon Messi na grup E ka Banlong ha ka Arkondatrik Juliu Arjar Pusan ha ka Porkendash teng menmit. Ka Flamengo ka badai ka tim ka Bapaunar di Brazil ka badan ha grup D kanikun Persya ya ka Bayern Munich na grup C ha ka round of 16 ha ka Leipzig Juliu Arjar Pusan ha ka Portuguese teng menstep teng mit. Nang ta ha bapai pat sa ka Juventus bat Manchester City kanikun Persya ha ka Arnya Turik Juliu Arjar Pusan ha ka Porkendash teng menmit. Bat ka Real Madrid kanikun Persya ya ka RB Salzburg ha ka Arpaujo Turik Juliu Arjar Pusan ha ka Portuguese teng menstep. Tomunta ngin sayepet ya ki tim ski berangsa ki banya rung sa round of 16 hagi South League cikelakai. Kumdashbon.